Dunjadir since Joe Biden kisha ngaguki chokyo ne tengtangbo Israel pebyobre. Chongge Tel Aviv ne Israel gi denja la gyabyo nanju kelen kyartu nandu. Israel security, including partnering with Israel on the most cutting-edge defense systems in the world. Israel gi denja la Amerike kelen gyuwa meba yoba kyartu nganju denge chegyu yen la zamli na ne gesu mala tse toshu sojun cheche nganju Israel da nyamle chegyu yen. Amerike Israel la dolo tebu mangbu te de sube jakdom tha jagi kawa sheba meshu phunda gogje ki mala thujenam since Joe Biden la jembu shu yujing Israeli nyentin sakan la jendi thangne na be kabla since Biden ki Iran ki khamanye na thame thablam thaku chegyu yen song yobre since Biden ki shanga gudu phebane Israel la chena Arab gekap nam da delam tin sab tu tongyu thusu sangbusha yobre Since Biden da Israel ke nekap ring ki silo yer lepit ki nyamre seta la chenda gyön yoba thinang Amerike Israel ki gyasong gyön nyuba shu cheru dongje Amerike kelen yuwa meba gyandu na yoba thang namya Iran la duten sunjo mathoba chegyune kelen ki thonda zowo yimba tha thi chedu gekap ki toshu da nyuba yose phaju dongju thati yoje gyo yobre Chokyo di kapsu Israeli chone since Trump kapsu Abraham Tudun shawashin Israel tha Arab gekap namki war denja da penjo gi telam yarge tongju thudur na yobathang lagba du kishane Iran la duten sunjo sodun kangko chegyur gejin na de thunso kyasu chegyu yimbre Saudi Arabia phebe kabla chir doami thotang kor since Biden ke lenlo nanju datang yogyang thekar ari Washington Post sarsho gi zombo Jamal Khashoggi seba thikor Saudi gese Mohammed bin Salman ta gente kap lenlo nanju khelen sebu na mebre Since Biden ki sapasani Palestine ki guti namta gente na yobathang Israel da Palestine ki zonyo ki thela since Biden ki gekap ni ki thaplam la methunang ki yobre Of freedom, prosperity, and democracy for Israelis and Palestinians alike. Ngeda zu chena mao bar cho nikar rawan tha phege mangzu danyam chabala thaplam the zera thong yu Thinkab America mote num so sekong muthu du parwe kabdir since Joe Biden num ke terka chokpu USA Saudi Arabia phege yobre Since Biden Saudi genkam la phebe kabla America ki shanga khu gi denja la nenga chabe delam kechen shi ya do dongju khogab yimba nedon yeshi ba kha ji gi thong yobre nezu chokji gi nyen do shukhen snamyan zom yin